Oppo Find S9 Ultra. Dan serius saya cakap, antara phone, kamera yang paling gempak tahun ni. First sekali, design dia memang lain macam. Kamera guna Hasselblad, nampak premium gila dan sedap pegang. Jom saya terangkan spek phone ni. Oppo Find S9 Ultra. Screen size 6.82 inch LTPO AMOLED 144Hz refresh rate. Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 dipadan dengan RAM sampai 16GB dan storage sampai 1TB. Kamera utama gunakan setup Hasselblad 200MP, 200MP, 50MP dan 50MP. Manakala selfie 50MP. Bateri 7050 mAh dengan 100W Super VOOC charge dan 50W wireless charge. Overall, kalau korang jenis yang suka fotografi, suka ambil video atau nak full rasa kamera flagship, Oppo Find S9 Ultra ni memang between yang paling padu sekarang. Kalau korang berminat Oppo Find S9 Ultra ni, di All Gadget pun ada sediakan ansuran. Korang apply dulu, dah lulus, ambil phone, kemudian baru bayar. Nak info terkini, korang jangan lupa follow All Gadget, Your Gadget Solution untuk video teknologi update yang menarik.